Ayo Mama Nunung. Spesial yang punya Jejas. Ayo. Senok aja kali yen aki ngopi. Sebab bapak ira laris aki rabine. Mama Nunung. Ayo dong. Siri di oncok maru lantaran cemburu, tapi tegawa misu resiko laki wong ganteng. Mama Nunung ya sebelah mana ini? Ayo. Panitia yang punya biru-biru ayo dong. Rasane wong wayuan larane luwi karo diantuk kemarahan. Ana panas, ana perih, tapi menceri. Kadang-kadang hati loki wayu kecewa, nafsu is gede musuh langkai. Ora disangka nasibe kula lakine barengan. Bapak sayang boleh dikodok dulu. Sering dioncok maru lantaran cemburu, tapi tegawa misu resiko laki wong ganteng. Masih yang punya depan. Mama Nunung gimana? Mama Nunung udah siap kan? Asik. Pengen weru-beli rasane wong wayuan larane luwi karo diantuk marang bapak sayang. Solo yo. Ana sakit, ana panas, tapi menceri. Mama Nunung, Mama Nunung, Mama Nunung. Kadang-kadang hati laki wayu kecewa, musuh wis gede, musuh langkai. Ora disangka nasibe kula lakine barengan. Panitia masih ada. Sering dioncok maru lantaran cemburu,